you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy, you could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Orangnya? Ini bakalan training. Kenapa ya? Mabuk dengan orang lain. Udah, happy begini udah nggak bisa lah. Ribet. Enggak, kayak kotak gitu ya. You got me singing. Dimana kita sekarang guys? Ngantri. Meluncur. Ini makan dulu kita nih ya. Ini makan dulu nih kita. Nih, nasi Hainam. Aku lagi bobo. Enak banget bocah. Ini maminya, nih mami. Taruh di dalam buku. Way oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh. Way Awalnya ngapain? Buat apa kan gitu? Kan belum jadi sering silakan cepet, mana cepet? Iya, kalau udah main. Boy, take a chance, will you let me ride? Gas aja, gas. Oh, nama. Masuk kalau begitu kanan masuk. Buffet Randu 13 menit saja gitu bapak-bapak. Katanya mau makan pindang kepala singa. Meluncur. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy, you could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy, you could treat me right. Kalau yang tahu Alim dia tahu. Maaf. Lupa ya pokoknya. Hei. Mau bawa nggak? Mau. Tapi Gua nggak mau mengkhianati Angel ya. Masa sih makan tempe di sini? Oh, ini. Kan udah dibilang nggak boleh begitu dong. Teman-temannya udah bilang semua ya. Gue langsung paling pertama lu munculnya 1, 2, 3 ini jam 7. ini 20 menit lagi sih udah lewat. Tempe panggang. Ya. Tuh. Kamu nggak suka kan? Udah nek. Ada ya. Udah habis tuh. Lapar bro. Kalau pada lapar diam semua ya. Ada, gua tahu tapi nggak dingin. Wah, gue beli di tangan dulu lah. Itu apa? Ayam, Ayam, itu ayam. Emang ada teri-terinya itu ya? Mobil depan kafe tuh yang warna spesial kedua ya. Jadi ini yang katanya terkenal banget di Lampung. Betul. Nyebelin nggak? Oh, enggak nih, biar ada sponsor.
Alin sebenarnya dibilang enak enggak juga ya sayangnya, biasa aja. Biasa gitu. aja sih, cuman gara-gara Udah. Lu mesti lihat atraksinya di situ tuh. Oh, dia cuma macam Seng turun temurun dari bapaknya. Nah, yang lucunya yang masak itu udah nggak ada alis. saking gua. kayak jodoh ya gitu lah. Anak gue udah 2. Oh, 2, wow. Kalau dulu? Belum kan? Oh, belum. Ambil aja sendiri. Ya. Itu kalau radar sudah. Sayur aja. Tamunya cuma segini. Jadi Dia pakai model begini, makanya. kalau banyak disiapin di sini. Oh iya. Gua apa sih? Gua tuh kan. Jatuh. Ya. Yuk. Gelasnya jatuh. Ya. Gelas apa? Ya. Kita cuci tadi. Oh, cuci. Gelasnya jatuh. Gelas. Oh, bisa pakai aqua tuh. Iya. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, oh. 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 You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Nah, ininya kamu harus tarik dulu. Tarik angkat dulu biar dia pas sama mama. Gini udah. Videoin nanti. Ya. Oh, udah kayak berat banget dah. Bener. Nah, kan ini semua pada di sini. Gue di sini dah. You can do it. Mulai. Oh itu. Sana sono. Kalau jatuh berarti ke bawah kelinding dia. Semangat seng. Mau minum ya udah. Aman. Mau swim? Minum nggak? Mau drink? Mau minum nggak? Hai, bye. Ayo. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive.
go home. Jadi menuju ini. Cek masuk. Sampai 123. Masuk. Ini 040 ya. Di kopi. Apa ini? Nah, di minyak. Gila. Udah. Ini aja deh. Enggak. Pakai 2 kan? Apa ya? Pesan dulu. Ada 32.000, 35. Menurut gue sih kayak gini murah kalau segituan. Yes, Mbak. Yes. Sing. Lenggang lagi. Lenggang. Yang besar siapa? Lu? Pengen pacar-pacar. Lenggang. Ya. Amat ya. Siapa nih? Aku. Bagaimana tadi kan 2 kan? Ini siapa? Cocokan dia. Padahal itu gambarnya katanya sama. Beda bentuk doang kan? Oh beda ya? Apa selam? Beda. Makan selam beda. Iya. Ternyata sama magnetnya. Harganya kurang lebih sama 230-an. Topean lah ya. 460. Topean lagi. Sendirian. 2 mobil sama Steven. Gimana sih? Marah kan? Kalau gue mana makanan Ceng? Nggak Nggak ada. marah. Oh ya udah gitu. Kalau belum berangkat gue makanan siap ready, nah gue bawel. Kalau kejadian misalkan nggak bawa, gue akan ya bisa bawa juga sih. You got me singing. You look like a guy who could